Santua, Okomfu ya Santua, ya Santua. Me baby jeje me pa na se de tinu we bonu dua kunu kwa me ma dua bono so nye kwa ti wada woroma ba ya nkam de ni beja na nkam mama miska e de akobo bra wo de oba ni beja pia na ya ma uska e kan sa na wo so na me wiase me ba ya ne se o ma wo matum de me pa na menya mabrabo me ni nam wiase basa ana me trase ya dwene hu se senia ahokyere ekumi wiase no me ma ahokyere nkumi Abraham time on so ye. Enti me hwe mu no metime akum mese. Me mate won kan so. So de nipa ne bedu ha. Ala me se na me ba. Baby e wanyina adu no. Me ntwa ma onu amewu. Emi enkosi e ne kwada. Na kama bele wona nanu ma wo so mo mo. Na se wo kira. Me ya me ba be kunu. Agent me wo ba. Ama agent ka asem kire ba. Ama ba emu na infinity ko meja. Tese wo mu ade. Ni nyina so firi o. Ama muade. No. me ba me opanyi ya se wa ka se wa dwene mo Ba no. Ana won so we. Me papa mbeku no. Eh, ya mistake abamo. mistake bai Ono je odu be jiska o. enti na da bia me yanko bi ka se ye obi na te se obi ye o Ana we so di we be jiska. na me come ana we di adi o wada wo me ba se wo frɛ me de na anye Oh, me fra afi de me. ene ye frɛ wo no so ne ye we E fra me. no de. Wo be fra me. na wada roma We de. Papa wo be fra me wa. Eh. Na me no mi edu ha ni. Mame. Baby na ade. Ana ahadi en kontokwa. Wo petu asem dodo wo panyini wo petu asem wan hwe ya ade ame ye no emwa o. dabi ende na me nko a Hwan enye me nko Hwan? abakosem no bebrebe bodin Ayi the oya president you kuna. ba ko no hwan bodin yo obie ma woni Ayi papa yi ado. de ne ado bɛn no de ne yere no so wo so ne tu munye du sa na hwan ba ko no ba ko bɛn ne yere ne to ayi sei ɛria hwan ba ko no wo panyini ade a he enam a ya nwene mfia senka o Papa. wo panyini bodin o ba ko yi mamu nya sa wo bia mo dia sem kase se ya ba mo de to enu nso so ntua ka na ne to asem na abeka ha ano na afun wo se wan ba ko no hwe e ni modu Papa ye frɛ wa ho ba kiri wo. da me chan se me ni di na tem na me chan se e modu opanyini nti e be gina wo ya so na asa ye wasam foforo bi e beka da me kan se do mama na to je no e modu Hey papa. to tax na wo kan na asa to si twi ni ye Yo. Ya Santua, Okomfu ya Santua. Atrenesa wani bremo na tubi ira brazil yes na de ira Wife yare na sabi agidi for. Ye be bompaye. ama hwan Ama wo yire nya yare sa.
was so yare. Oh yeah. Yadia bay. Where are you? Ah! Can you put it in the bar? Yadia ben Ayari. Ya betashin house already. Ah! No, don't tell me. Ah, Munko, sorry, Munko. Oh, yeah, sorry about me. More farmers sorry, some free and call me. Name sorry. Ah, me, Majina Anonymous Muki. It's in good son. Was so yare. Do see near baby, saw Yadia. What's it that? I feel me call me a petition. Hey, Auntie Manza. Me focus Yamra, Munko. Enti mewura enti ekuku damfo aye gina wo enye senya wo na bedi akiri ni gina ha wo sofo penyi na wo go yire ni ma ene na bedi akiri ena meko wanya ya me meka so aye aha wonyimi ni wo ho da bi se bibi se kra na nyame mo abo be ka kire me meka kire wo ube ye ni pete mu se wo ya wan wo ya meka ma ware smatro like seriously Mimi gunso. Na me bo asase ni eso no. Nye gunsa ne frɛ no. Hey! Gina ho. E ma fie ha bi. Adenya oba no. Nyamba. wa wo ban so Ko. E ba etie agya ase. Se ba ntie agya ase ma e ba onye agya bi ani na chi. na die na ekoso Fia ko. Nyamu. Ha! Wunim na osifie ha de ma ya obenu. Ohima. na wo ye Mani nsamo. Monko. Na menyama so. Wona wo yire nka, wona wo banka. Na ndi na ekoso yi ejedu sofu Ye. sofu na gina wo nko na chire yaba Adaroma. Wa ya sofu. Awo na so. meku ma me na chire Aya meko mame. Aya mo meko ya na mame. ba de chire Ana wo ya be de akiri. Ana mo sofo. Se monko. Omi nko na chire. E de baby. Adaroma. Mo ka ju so ana mpensuo. You brother ba de brother ba na different. nyame ti e be ka ho mpago Nyame nka. I will purchase na hangover achewa. Monko. ba so fu wona no mo Fu wona no mo sa hangover. Onye apetese. Wonye. Nyaw yari nti apion utwa bi. Me no da utwa blake. Me hwene ayo. Yasam. eni ma ye be nyi ni nti nya na bi ase Nhu adwiri. sane me nsa sa na je du ko out here emako ni kulu timi pemu ewa kokudrom Pete mu so. ewa na sorry soft ne sofo enim Apetashina ma na yire na yare. Na dwena wa na ti ase. Ame mercy. Asemi ya papa kan yi akame kakra. Aye no kure. Na wo the Bible kwa to nchen ya. Apetition enye mani pedial. Asam ni nyina ni. Me di mani atofo mu ahu nsore mane kakra. Omo wisie. Ai. Ene na no odin. Omo busie. Na e wo so mo ti ase ese. Se wo no apetition, e se wo ni pedua. Se di pedua no. Na no kwasem ba ko mu ni se. Wo ye Kristo ni o. Na nso so no, wo kono na wo kidney. E ko sei a. Na wo ko wu anye nyame na ahwe Na bi nyame nyewe. pete ese kidi Ese wo yam nyama sayem nyama sa moshi. Amoshi. Nti wo di Bible kwa to nchen ya. Ehu hia se nipa de no ho beto saa de Yesu. ene so no omo no no kidi be say Ene enche. Bebre na be sei. Hey! Nyame mmoa wo mo enum apetachi. Na Nyame hu wo mo enum apetachi mo. Amen. Nyame so wo mo enum apetachi mu sakra wo mo. Amen. Na no kwasem ba ko a wo ne se. E ba nkwaje ya. Wonya nkwaje. Na nso unipadua E betimi asem. Ene ba sa na se nyame na ye. Eye wa. Nyame hu wo mo mobo. Sanity. Nyame hu apetachi no mfo mobo. Oh my God. Ena no kwasem so no se wonum bia wonim wonnum so a. Oso wa wonim. Nti ese obi a tun hofo. Biso kwesi da ye komuni ya be hu na yi. Ese e boso. Fire preach. E wo se e boso. Enu na kasa ho. Emma wo mo enum apetachi. Aye ye omo aye omo ho an bofo. Ye dura sorry dem a aso mo ye so abofo. Na nso
ka womo ne womo nipadua no mo da ne medi eno enye topic say when your topic Oh yeah. for this Sunday. I need to talk about it. Yes. I need to talk about You have a topic. This is serious. Auntie Masama. Was akokana beka nyina. Akanya nyina ga se papa impe ya ni ma. Ade papa ye no no ane ba no po hwede ode ye no. Na ye ya ho. Eno Echina de wo hunu. Eno su kwa ma twima adwensi bibi so. I was here bomb pie masa abusia no. Yes, enye. You see, in the spirit realm there's no distance. How come say eja ebe reject me yem na simu eba Asan so etia ne yere. sorry tani Ya Santua, Okomfo Ya Santua. Mpeso obi ati ase. Mpeso obi a wose krom hanom no se ya anhwehie ni ya mpe konfo ansi a krom abebo. Kame chiro. Say. Say. Sami am wani ni so hu se me ka sam twa obeje agu njindi. Edia na mada. To wani. Edia na mada. Awasa mo dem na asifo. Die piem krom hanom no. They say na kwame akoye say sami hu ade na me ka kura na konfo ni krom anti munye. Mo hwe na mo mpo obi mfa na isi akora. Mom ye na makom food se me kura me kom Na akom nya sa na eba se nananom enfom nsan kanwa ntimi nkom se nananom anyiwa abeden wa ye kom ye no na o se o hene ya amamle no obi apaye akire bruwa de Kristo suma katakata na mi show enano amani akire kasa na nsanju o twa me tatra unim tatra break wa twa me tatra bi wo me hra na nya onye ni se wa de na wo che ye enye me de na me num bi ena me kwa brensi a on fa bi mfiri me o kansa mo me kansa mpa atwe akra akira no tia so de akire twabi me kan chiro me si akire bru o twabi we me kwaye frase na me bana sa asem we hia me ntira me si hwe ni yie na mo nya amamre na mo mpe obi akonwa no be fata na na mo mfre no tie eno de o kan sa de tie na sa wo hwe se enche me wale onya yere bibenya bi pa Yo. Let's wapo mo ye. Ya na twere amfas. Na. In fact, why me won kakra dia. Why me won kakra pa. Se nchechire ye chi adesua achi na still utumi aye bibisa ma wokunu kwa tumi ho se onomusa. Why me won kakra na aden na we za. Papa. Yono botsuna na so me bag no. Class no. Me ya protection no wo me me ku kan na ya no. Na bane. Achemi no na no. Woni ma kire ne no. Chawa. Iwi ase pa. Mo woni se ma kire onu bi na onu wa yi na ni ku ache se wo se won fa ho kura. No man san ya kwa chichi. Ese debi ambaba sori nyina sa beberebe na mu seri nyina ye brasa. Ai! Ozo. O de amane hawo. Amane hawo. Yemfa efutuo enka homa no. Esan se enye onu nko a ena nya akire nko a. Nipa bebre wa sori mu ni nsori mu a. Sa na bi omote. Omobu didi, omobu disi ni ade. But see the trosem kwa to nchen a so ye Kristo ni so nye Kristo ni so obi ehu se nsa anya de papa emmo wa nipadua ampa wo nyame ba wafa yisuru wa no agye nkwa wo to nne wo nyame dia nsusu no nsa betumi ase wa brabo atwa wo nkwa na so abra mfie kura ndu se wo so mfie kura ndu so bewu
na fe o hyebre niema akese wo sa wo ye no ntumi nye nsa ebetimi esi wo kwan nso na stela wo ye nyame ba wo ti na meka na se eni nti no ade ba kwa manigi ho ne se wa ma ho kwan amma dunsini na se konfo na amfa na dura meka ho enu kwan ne ade ma manigi ho wo because you stood on your grounds for the Lord. For the why are there? Na me gidi say ono asefo Awurade na ofi bibi ase a owie no ayaresa na wafi ase wo nipadua mu no ode baba wie ye pa ama ho to kura na mu mesrew akono bia wo emansa no manintenko. Where it should be a discipline, it should be a decision of your heart. Say, wow, it is a ujai. I said, Ben, I will say, it is okay. No one I said, so Penny Gusua walk as I didn't yet. Who said, said the offer us in you? I know that Papa won't be able to go, and I just saw the answer and be 12. You come to us every month, I'm a bumper 12 to how much no power. I first say 4. Muna more muntia. Oh. Tia ba se ebe se na mo ntomo ye ya enye fine ye nyire ni park betima ye ba Kristo nti yo yankwe to de ko hwegu why enko no mo ko hwegu papa be ya enko ji hwemu za na se ma me ni se buta kwese be ya enko ji hwemu story e Jesus story story ai ba se ma are de na fa Shebu papa pese menene ye adwuma bi mpese me koka chim papa se adwuma no me ye de a yi so te ase ma me no wotena sese o papa pese no ye adwuma bi woni ma di nkomo bi ye adwuma bi adwuma be de ozu bi bia pese me je hire mi kire kwanta adwuma be ne di adwuma be a nipa kunkura se odi akom o pese makom agrobe na wudina ale o papa pese okom hwe akomu mu fi sika wa akomu no akomu mu fi na bebe akomu mu fi se me be sha da yete se de me akoma fa me muti atie se me so na be de ai kuye to yesu anase kumu ya apantare ale nzai yo ba me no wo no bia besrem se madam fo yekonfo me girlfriend yekonfo se de wom se bia ka wo ba me meti ati ha bi makeka bom na beto mfichire no ayale oyale ye na ye si ni pasu masi yale o ni pasu masi yale o mesi dia na ye no mo se ya e no da ho no na me ma sa ati haban makeka bom na ni pa no hoto na magiska we na okobo papa manie so azisa me beji tum se memo ya asa wa ma yatena me pese o kasa ye ntena o je kobe se me jina etwa ene etwa me ne ko ka no wantia se dia me so menye o de ko na wo cha me ko ana ko me adwuma wa mfa nye di fo ma me o sa ko Zembe. Papa. Akom na sem no. Menyanti ase yi. Ansa na meji na nana tumu. Papa me so mbe ka makoma so asem. Disa won so ditu. Ade na wo yi ama me no mienu nyina ansa ya kwaya no no. Wo so wo akoma so ade a obeka kire me ansa na waye. Wuni atenka. Pacho akoma so ade na mti. Papa ya ni say. O se kuro mu ha mo odofo. Swaga. Adana koma so pa ye. Nyenchen. Ti se me mekom dia. Wo so beti ase. Me ne swaga do no. Emu achi ye. Asa me no wo kan. Be kom ye nyina nya sika nto bibi ni.
ene se wa ba do se wan wani na wo kana se mo no odo a wona no do no fa so e wo so we odo ti kroma no timi ye adwuma bi de boa wa ndika waja asa wa ba no ho be kom sani ade na ye no se wonyi ntumu dia ene me so na nya ade a meje akom na tum na ma be kom wokurum ha ene me kokora mkoda ode mate atwedi do ane pam danta wana ntina na ade kom mame why papa waje atuma na asa mesik wana ntina na kom mame menyi ntuma nkam so wana ntina nti wati kase mate ene me ba kumkulanga mego kuma jisikana se na nya no se ubachum plan wako mama Adam fa sa bebe de na ni bladio eta asa me sabetim so yanko asa me science woko sign de woko ne nkodi wura for mani bumfu mate aba maso baba tunaweshi aso bacho michia o na opamaso na wo jimi kire me no ana na wo gina kwa anim ho na wo no yonku jimi fo ba akoro no so kan ho no na mu di mani no mate montana why na de ye de me pene mame problem bi ani ho obitima so ase mentana de ase imfiri yambi sa na meka no efrimi yamo emfrimi yamo ono se de me pese wonya no so ba ya mame a dis ono so no wote na me se montana me ni problem papa ni monchia chia papa okay menza ase wache me jeminza wala ro ye mam na ase o me hu se bibia ni papa ni so le na momba nkan Mr. Maji papa ni za me ngom uti maji atum momma so le ene friend si on za hanu obi ase atu o mo na yo desa no be we be se be kuse bibia ni ho te wo de montra ni nyina so ba yo ne mai ne mo hia me asa amu asem na na wodi wo twani nyina o se de me so waji atum de me ba fie street afie ebo ka so do bo hwe me ko ji azi ya me pc e ba bo mi sei wa ha no ntini bo ha wutim se kan ka me ba ta France so problem bi eno why ene mo mpe mi bi na ndidi na afre ko na se baba body ni buo bio afina wodi besi so ana ene fa ye me 20 bo ana beji to ba nkuma na ya se mo nkwan so ho na nka waka na shama ya me chance fa chance beji 20 ni to ba nkum ba okay o aso we obi a so me nya ji hey ada wa sala wati ato o so le za pa no o so ada na wuti am za ma ha we kura nka wu pra me so le na ngu o so le kwa o de ifa chance ni beji 20 no why ikaso oti o pese mi ni ntemi kama ntemi kama so wa so take advantage ya e be miserable to part no sense ba ko ka woni yo cinema no bo so America no Krisosum enya dia yedidi agro obra Yesu Kristo famu ansa na ode nsempa te sa ebre nipa ni adasa se ne be ya obetwe yan san ba eja ne nchen sa enya de ketwa nyo enu nti no se yenyina yenya akwanya na odom adom yen na ya baba nya nkwaje ya wo se san nkwaje wo yesom den amen enu nti mesramo enye menko na me yesofo a me di ni dom animo mo so mo ye mpanifo asori man so hwe mo no so sua bibi na nya me ke kwa kosi so se ye mame
wadi nkan aba be ka kire me ensanom hu asem watuna no mutu aka jem say ampa aye dia oye ana o dey na say o rensa aye ko ni fi hwe ni ko kire in fact me hu dwuri me dan so sakwa eso fu de sem nya abotre na ye de kasa kire ne mpaibo enu nti sisi wa na adwen se onye bio amen ne mu me pese ekoye bibia enko esa anno keke ne mu akomam na ye kasa kura no obowudin me so wo so wonu hey mansa Me no nyina na no wada wo sai. mansa Me no nyina. sofo mi to nyankopon Hey. Ofa no me. Mi to nyankopon wa mo samfa nyesa. Ka mi pengu no samfa mfra. menyesa Me mi kono sada be. ono tunu mutu Mansa metumi abodua. Achira. Me ku na abodua. na de na wo ye wo ya ma medu wo ya papa Kristo ni obodua Kristo ni ediduabo ye den No dia so to me so no. medu ho ya na anu ye ko ni fie ni kunu ese wo no nsane de ne wo na wo defend no wo na wo gina ma no nyame nkonkron kwa aka no ama wa pam na num aka na no kre aka na wo so no na ya wo san bebo ni dua ade na wo gi wo wiase mama medu ho ya papa wo so no na free ha me shia. wo shia na hene debio wo shia na hene a kire browa wo shia na hene Me da makana kro menye no oje. eye ba akopɛ kwasi amankwa Kristo som emfa so oni so ubeye nwuna ye nwunu ubeye hia ye hye osum nyame asum nyame onsum nyame atena wiase na no nsa na we ebo akohwibra adan na wonim se nyankopon na bufuhie eba wo mo ye wo ho se wo sum nyame na wo nsum nyame ada na we sa ha na sebi makuo panyimu mu a oba panimu enti bu wura bia ba ya amra mo fare Oh, me ku ma. Ye nwura bia ba o. Edutwu an na di hia yen. Ewo enti bayi flash na ya na eda me bag mu. water bottle no Enu no wo mu. Ti ya na edu ba bia esi skom de na eja. Me maku na eja ya pe ba bi na etwa. achire mansa ei ade na mo de nyamesom ukoi ehe na mo de mo piepie nyamesom ade koi Bruwa. Oh mama mafo se na mo amene mo na mo nyina ye kasa o mo di e rough nyina se na awase adai ade na how ade na mo mabonsam kwan e mo tu mo so sasa adai ma mesi de nya hweye sofu eye ba me gidi se by now de waje atum no onye ntuma kana ni ma ye dobri Inshan kan se waje atum ne mum no yenti ase se Bible says suntu de ande beba na ne nam ne so beba no onie enu nti ma mo nwen se mo nko am ho anigye ne mo takire ma so de na mo pe obi be hu na ofe enu nti o ma so re kra was a ma ye fra ayi aden sofo emine bi wo mo ba me ho na metia petition pampan me ye na say ada petition be na bon ha na sa afa na na manom me boa ana na agye mo ho akwam ni kire mu akire na we be na evangelism wokai akire wokai oh wa fere ada na sa na manom Na no me refi an fetching gomantu no how Bible say ni otena no fom so no onye promprom nti no opam ka na nyame ahu mabo nti ma na hawo pato ati ase ne mo de wenyi na to nchen ade ba ko se wo hye no so ne se insan no mankasa no enye ma wo nipadua sofu ebe se wo nipadua Me ya me butu tot on obu 5. Hey! Wo yegu me so. Sofu. Ema ya to muntintan ya chewu. Ebi mo wakra. Edu be bia wo tumi no mkota na mso ma no mayi na ha fa. Hey! E ma ya adwuma o.
Mummoni adwuma. Oh Lord God. This be family story, father story. This be broken home story, daughter story. Say them no kana. We have before. And then and also going to be a tissy form. She da fulcrum and all the okukutia. No, I said I know but 2 years true couldn't fin and one pub out to them and what him. Kai, a year then near a bayero. Ubani yabodam, a baby women in my teacher. I have come and one. Now come for me, I come for Penino. Near Quaco Bonama, you know, commission son, the amount of fear human and I started. They say, what I didn't also by ya, knowing what force when you have it. Indeed, Fanny say, Cosoro, my son, bra. No, cause you see, I didn't even measure any, over free through harbor, over blue her. Now I say, into Quahana, no more common can and racing. Princess in his Africa. Something baby. I don't know what you I saw what this is here. I knew. What a minute to run a crown. What's here? I don't know. I'm not aware, dear. Oh, Eddie and the Penbusasa. So we by no tea. Oh, what did I hope? Vibrati. Now, Obi, Nanisu. Tiabayo, over them. What's it? There's somebody, maybe I don't be now. And it's what the no you're ready to be only a man. Chammy. Oh, we are a time. That's why this is no ref. Chammy. Yeah, I mean you. Now, where dear? Now, oh, I had Channel, my wife. You. It's a mansion. Kai number. You mansion. Kai number. I dare we in as you know him. Kai number. I'm still a mo. What kind of beer? I never had. Now, what was it? You are going to have and yet you are going to have I dear home, I would when you kind of obey. My wood and nothing to home. And they have fair say, yeah, you did be adamant. See, I'm a mimic. Would them. Was it Nipper Bell? More washing echo for you. Wash one. Macasau, who are than Papa Maker. Could you watch out for? Who shall be was here? Bra. Something. Just the Bembo Bijan, a gravy. Anyway, Miss Remo. Nipa kura ne dan mo hwe mo onsi so onye so do medo do ma wona ho na se do mo si gya mo na num wi wo ho num no tan eja say o mo ye mo kura gidin bone dodo ade eja say asema wo kan openi edikan enemi aka ho asem dodo metu ho anamo nanso no di assassin yeso o ye boga o okopie New York to be any number 20 years ni on mafia obi oba be to adan so bi obewu do be to adan so bi obewu enti no mepe kwan bia ye de nana be kasa na se nana mu betima ye bibia afa ho a na omaye ana se omanfo ni nyina no ye bebodwa na ye ni na ya baha na ya ba bedo because yanya situation no mekra no we no mo hye no enye ewumu se enye de ba enha mekase se ya say last man me bifi edwem onam ha homache a omato ahye no so agi ni sika ne ne bag ni bibia asesa asem we kwada me se bi mo di ho dwuma wi oh ya report to police station bi da but se be ye be che akwa bi rasta boy bi e o area mu hayi mate so no kra ka ho bi rasta be ya akwa rasta bi oninam kra mu mate so mu no mu di sanse mu ye de na ma police nti police for kra airport mu chi akwan yo asamre mu tu ho na mo ye de ma police nentem no na be fa so a betimi aye yi bia na se fe ni ho kwa bia be fa so a ye bi Santoine. Yeah. What's happening here? You saw so with your common afan. We want to come. What's happening? I come here and back cream. No, I come here and back cream. You really didn't know more.
omo yi obi amna bekru ma de mi dunya mi bia e kofu bia e ntwa yi bia e be mo because we are assemblyman we are honorable we are look at my bread e no mo mu wi ade okro ma se nya de do mu di mu asem nyina e wo be che wo mo me ye free police me free conform me free conform be gina wonom kom nye hu nipa ko wi aye e ho are a che no e be bo eja na me rounds ne doso enti wo kwa no mate so bi esi dan wo kwan ne mfimfin me di echi nyenne nanso pressure wo fo doso an do ni na enti me kwa akohwe na maka eno so efi mate why enti e be kasa oi oi That's Antoine. Are you okay? Yeah, are you okay? Auntie Mercy, when the baby say baby Hano, who you okay? Anakomu ya fa akure. Antema akomu ya fa akure yo. Akomu ya fa mi ko ma no ho. Akomu ya fa akure. Me bi ko antinesa. Akomu ya fa akure. That's not what I said. I could have a microphone be. For that, could feel for that. When you did now. Ya Santua, Okomfo Ya Santua. Hey, Uzi. Hey! Hey, we watch it there. No go say. Ma. Is it to hear the life? Hey. Huh? What about you? Hey, me send it. Na say them. Me tell won kunye. Na we do. Fela ya ma. Eh? So be why? Can be boa. Ampa. Akwa oni na hu wo ko. Ndon rough. Hey. Boy, I'm to move figure this and now. Just let me cut the mash show. I mean, you cut them in now. Or just pedi there by us and I won't tell you. Die. Now, Santo assembly, sister, I know. That's on him. Ah, now Santo don't know before. So again, maybe she didn't see. Oh, do you mean say and talk? A be into infinity moon. And after also, no, a comma fan, no, do was some come and say. Oh, whoa, a be in his hackram. Now, Santo, one in was Santo come and say. One in no. Maybe I meant say you no na meti e be the minimum say na onu awat na me kan na say Santo de kom ha nya ede sorry onye papa oyo obi na so odene beat ni mu asema akwana be funu ni maba no asema funu ni maba no if no ye na me live na oyo ana mo fi akomo akombie ni fi ho akombie ni fi ho na obi ho akombie ni fi ho no o ma akomo mo fi ko mo to ho enchi wo mo ye na wo Santo na wa Santo meti ye ye me akombia fa no sister akombia fa akora no ye hunfin beyie na tinimu na say so no oye komfo ono ya Santo na enro ekita wi de ada o teten haba ma o da bi o say fele say efo be ko no no so me kan say ma ya sane ade to no chere me say ya na me ntete ahaba ni bi na side I mean since I'm who say do am so moment na en ka be mo am ka sa on so ja so nya oh debi asa enche be ba basa na ma yase vrem to say am tetina me mposa na mfa ngumanum sa ya bo am me de bi ni so nya sa ka me ji oh debi bi no so den ha ho sa sa Santo cha be ka de say ha ho na Santo ade be yie na ye no sa akora no be yie be ne wa nya de oni we nyina me ka nkire me na say we nya news from ha obi ate dem say bia wate enye news me ji ade wa han ti de be say she wa o ko say you rasta oni kwa o baby ko from ha o baby ko o ko ya adwuma o asa o tunu so ate sa akwa no wada so wa fa o sama ya tare na o bua oni ya
Asanto akomfa akom yakom. Ah mo da ya sey. As we say you start your Facebook live. Say the bear benya customers ni ade. Nia ye kwa TikTok live nso so. Dia ma bloggers ankasa ba. Biti se Polino Zion Felix. Say the bear ani be ba hu na ye nyeska. Onso dwen ho say. Ni nyina amfa so na afia na nanom do mon saka no na che tumi ni ye adwuma no ebre sim tumi na ba kire de yenyenye de enka ho nti wo wadwen na odi aba na de enye hi hello Bedide ajo ede na metete no sese ede na metete ni kromu ano e kura nyumre ma wadwen se meba ho ede na ekoso hwe ya santo awe wa nanom mama nada anada yi tumi Nyankopon de ache ye no Nyankopon de tumi bayi na nanom ache na kom tumi o jaisem hunu na wo ke ka kire me no jaisem hunu ade akom wo fi akom be na o na akom be na wo fie mimi fi akom ni ho wo fi akom ni se fe na de aba de fe bedide Freya santo ba chao de wo ni se me kura no mama ju se me se Freya santo mama en commande me sa na me nya akura o ex husband na na kasa no makoto snap nyina be go senka nwure mababo amane na nka wo fa mo nka ho ne fa nko ahimfie enko kire na na yakopɛ ya ni ana yakopɛ ya akoma fa me ba akoma fa hwan akoma fa si akai agi mi wu achi agi sa mi wu achi ana akoma fa me ba tumi na ma na wa ma ko panyi ti sa me ami suma rade me sumi Nyankopɔn no kura me ba eye de koye konfa na wonim se sa tumi na osudi akire eye kura bi so bosom tumi ba ya so kasi apeda Israel media me say eno na Pakistan for no ko nyame na obo ye no Nyankopɔn na obo me no ono na meni no mate no no aso de sa tumi na cheme se se nana no mama na ye mere wada bedi de me se me hia ya na me che se ya na nkasa wa ye mere wada me se me hia ya santo awonte osole amema na ba ho obema na ba he me pasa me no be ye gidigidi na gidigidi ya me ya se ba awura da mu o ba cho betu akobo awura wada awura ma Only anadu oyo watch 19. Wo firi hen wona hwan Oyo watch 19. na wona we wona na tifia e pia lo no na kasa ma konfo no we na ni ma ya say wona na tifia Asudi na eti ko bedi da ehwu bi na eba utirimu ana asa de na eba utirimu eti sese wutu we abehwe ni tiri ho ne ya bia ana wo suso ne so bedi etumi na nanom so wona oba ne nante we osina na damfo na se me ba ha na me kasa na de wano tumbi wo be hunu wate me kama busu asema me ka bi asuse busu me so wase ne hwan wase ne hwan wo ware hwan wo me fie wo ware hwan wano na wo de ka no wano no hweye wano na wo de fra na se no wan bodam fi wo se be fra bibiem wo be hu sa so na wo bema bedi de me hweso asole we ayo na so wada na to be na wo ye de me hweso na nanom ayo wa me fra na ba bedi de enne maba ni so ogwama maba ni se ogwama na wan hweye na me ba ni sawe na de a wada awura ma wo to kwa wo de ba ye ni nyina no eye to ko mu kire se me nko moti ahon kwaji tumi kwatia na abafa me de hye Stibby Coda Media Films. Story, I guess story, oh. Take a seat, let the Hunger Games begin. This be broken home story, Kolenga story, it be prayer story, let the Hunger Games begin. This be family story, father story. This be broken home story, daughter story. Oh, explain to me what go make a father